Hello guys, hapung ragamam kumpas dong Rani blog sa pa kana tagamam kumpas dong. Silong ngulu cover video ko shooting और का ngol logoda seko shooting din dulu hapung ngam langkan diye. Nulu video se misku ma pa kala du to और का ngok channel sa pa nu pa ga dum lo please like share comment subscribe lu kuran mit pan siok और का supa ngoi len po eku. Finally supa ngol lena gela gdak bong और का sadaran jo na gdak और का ngok logoda shooting mingye sa ngok burmada. Hai, ngoni shooting और का sang ngol ka kaiye. Ay dong ay. Oke kai kamin dem. Oh amin sonjo tai dem to. Silo bulung aru uluk okai video rum kamera to biye bo na. Or ka ek tang ko langgan biye. Ala kai ye bu kamera mo inchul lung bil bum ngai yo pa kangin chu bola to mang. Silo ka shooting ko jaga sa aburing sulli ko ta so. Or ka dalo dalo hoin shooting nulu kala du tok. Suba shooting e start du bong ka polai. Supa shooting ek tangka dai ka bong ro ko in desam ka kol gudong ko oino desam supa gagela ngo glen nang ko bong ro ka sa shooting nam dam hi adjo ko kapo to supa ngol shooting up gela gdak ko gan ekta alot ka mor karu gan ekta ko shooting ko odo gan to seko shooting e dem kabe ge panul kangkana mo video sa miski mo apa kala do to supa ngol enam gela glendung ko bong orok ko khapa first pa deresam ka dia deresidam gatong ko orok dumaro sam style pa gata ko ale puja bu hang lu ka din puja bu hang lu ka botten puja bu ma podon ma sila shooting begla adeng ma podon dekai aida Deres kam shooting up to supa ko ini deres sam gaye ku deres do ganan dem hinda shooting nam dem adjon nulu kapo tok supa nglo ini deres sam gagela gudon ko bong rok hok deres so ganan shooting nam hinda jok kapo tok Siloka shooting nam video dong ok channel da upload yen video shooting up gila supa gdak bong pujangon ni ro ka godala gdong amna gdak bong oro ka silok video dong ka pop kamulo please like share comment subscribe gila next video da ruklang bye bye